Ang perkosi nami naik temu-temu nami ma razai tulang nami si marmata. Bayan ma mang gotang mula-mulai mula jadi mula horas. Mano-mano mo langsung mga liat. Jadi son noang atong sa pasatamin noang bos na marluto na marluto pariti adon marpangidok kita tutuhan yang dia matutu jagar mamu aka pinopar ni naburu na pajulo pa horasonon. Jadi wang panggur si asal pasatamin so na marluto ba kaw maso gudang na batu si. Di siala akka basa-basa ni Tuhan relate hita sa derion marlas ni roa hita bude mangebas na bruto mazupakon panopana mazupakon sa bulan itu tina. Jadi di hamu pinoparin na buru anak do buru ris do pahok pusian se buru ris hamu ulusan nami. Asa songo sa ni ulus songo do ni pas marhonokku na purat taga-taga manin marihana ni hasuti. Hami tulang mu mengulus badan ayang goi ngulus di Tuhan de batalo. Jadi songodok nupa sama saya nok kumuse gazang tiang di rumah gazang tiang di sopo. Nuga gazang umur ni naburuon na parasonon. Tiang gazang matuturmu akan na pos. Matutur ni solo na satu boten na jibata. Molung saatan non naburuan tu yang anak persatok kira pertibion anggia matutu masuk tu tadi bata saat mau pino parna tu panggabian satu parahorasan matutu godang nau partu si lek kamu pangaritaran humo to ko berkasih mata takul ngai mantap Abang Desileri. Hai. Mengarahnya Abang Destasia. Abang Desiniko. Asa dong hami hamu bereng-berengon nami. Nang pemadua hamu tangtu gugumu alang gupu demui piting do pehami nak kupot no posok nang peau no aing marong buru tuhamu buru hami podamu akapu na ulina dinggan dang naik hula masuk makata dinggat tu perburonna. Jadi dia mau buru pasaton nam lu sorong tuhamu riris mahamu pinoparina buru anak do buru baik kamu memang penggol si dong no batu sih.
Iya, ini mara, ingat, ini mah. Si Andes enggak, dengar kewek, tang depe? Iya, Andes. Guar depe perduluk. Ya, terus mak. Seperti dia pen tanggui sudah hamu dapotan ulus songo tanggor rapus jak kami hula muna ba. Saya tuat teman amang goki akapas pasuna tu hamu salu nanabu amang buru nami do na buru nami. Matutu. Narasi dulu. Tomene marantin na, mantap. Ini siapa satu? Una berdua. Amang panggol-panggorsi asahot pasu-pasu ni Tuhan. Baik kamu majolo godang ulu-ulu biasa same hami kenapa tindak pun namin. Tong romahay manabamu dohuk pasaha jabar mangiut. Ban memang pentinami takas mabayan. Minum si Tio tulang nami si Marmata ban mamang. Amang parkosi nami. Tinahong endam wel tio ibetu panuhatan. Nunga tung sopo kami mana terdomino masih tio. Bae mamak pasuhatan. Mangarane